أخرجه الإمام مسلم. فهذا الأمر الذي يجب أن نتنبه له ونحذر منه أشد الحذر. Kemudian poin yang kedua, beliau menjelaskan bahwa ya dunia ya sebenarnya menipu, ya memperdaya, mengelabui kita. Mengapa demikian? Ya, beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dunya halwatun khadirah, bahwa ya dunia itu pada hakikatnya dia diibaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ya sesuatu tumbuhan yang ya sangat hijau yang manis, ya buah-buahan. Nabi SAW sudah mengibaratkan ya dunia itu seperti buah, ya dia yang ya hijau manis. Ya. Setiap orang memakannya, ya dia makan buahan yang manis tersebut, buah-buahan yang manis tersebut, dia akan ya kembali lagi untuk ingin ya merasakan yang kelezatan dari buah tersebut. Dan Nabi SAW melanjutkan hadisnya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian wahai manusia sebagai pemimpin, ya khalifah di muka bumi ini. Dan hendaknya di antara kalian memperhatikan dari setiap apa yang kalian amalkan, apa yang setiap kalian kerjakan. Dan beliau menyebutkan bahwa ad-dunya ya ikhtibar, bahwasanya ya di dunia ini ya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ya dengan adanya fitnah dunia ini kita bisa bersabar sehingga kita ya lulus dari ujian tersebut, atau justru malah wal iyadzubillah terikut dan terperdaya dari fitnah dunia sehingga dia yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, كذلك من الأمور التي يجب أن ننتبه إليها أن الدنيا لا تساوي بالنسبة للآخرة شيئا. فعن المسور بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، يعني في البحر، فلينظر إذا رفع أصبعه بماذا يرجع هذا الأصبع. لا شك أنه يرجع بماء قليل يسير لا يساوي شيئا. فهذه الدنيا بالنسبة للآخرة، هذه الدنيا بالنسبة للآخرة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والحديثان أخرجهما الإمام مسلم. وفي الحديث الثاني مما يروى أن يهوديا من أهل الذمة اعترض موكب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو يسير، فقال له: أنتم نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: نعم. قال: فهل أنا الآن في جنة وأنت في سجن؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: أنا بالنسبة لما أرجوه عند الله من دخول الجنة أنا في سجن، وأنت بما أنت متوعد عليه من مدعى الكفر فأنت في جنة. فالمؤمن بالنسبة لما يرجوه في الآخرة الدنيا عنده سجن بالنسبة إلى الجنة. Nah. Kemudian poin yang ketiga, bahwa beliau menyampaikan ya dunia itu ya kalau kita bandingkan dengan akhirat maka ya sangat jauh bandingannya, bahkan tidak ada bandingannya. Ya mengapa demikian? Bahwa
beliau mengutip hadis Nabi SAW bahwa dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat, ya, kata Rasulullah itu seperti ya kalau kita ya mencelupkan ya telunjuk kita ya, salah satu dari ya, jari kita, telunjuk misalnya, kita mencelupkan di air, kemudian kita angkat lagi tangan kita, dan ya air ya, yang jatuh tadi dari tangan kita itulah ya dunia itu jika dibandingkan dengan lautan yang begitu luas, sehingga memang tidak bisa dibandingkan ya, sangat-sangat jauh. Kemudian ya beliau menjelaskan juga dalam hadis yang lain ya, Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min, ya dunia itu ya ibarat ya penjaranya bagi orang-orang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Ya ada kisah dari salah seorang ulama kita yaitu Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya, bahwa salah seorang orang Yahudi pernah ya bertanya kepada Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya, dia bertanya, wahai imam ya, di hadis ya disampaikan bahwasanya dunia itu penjaranya bagi orang beriman dan ya surganya bagi orang-orang tidak beriman, orang kafir. Lantas ya bagaimana sekarang ini ya? Dia mau bandingkan, ya saya bukan Islam, ya kamu Muslim, wahai Ibnu Hajar. Ya bagaimana bandingannya itu? Ya, bagaimana maksudnya? Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah ya penjara bagi kami adalah yaitu ya kami mengikuti, kami berada di bawah aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita terikat dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah janjikan kepada kita semua orang beriman adalah surganya Allah di akhirat kelak. Makanya di dunia itu ya penjara bagi orang beriman maksudnya adalah ya kita terikat dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia kalian ya hidup begitu bebas tanpa aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terikat dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalian anggap sebagai surga kalian, akan tetapi kalian diancam dengan ancaman nerakanya Allah di akhirat kelak. Nah, كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدنيا وبيان هوانها، يقول عليه الصلاة والسلام لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ليس بعوضة بل جناح بعوضة، وما هو جناح بعوضة لا يكاد يرى، فما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنها لا تساوي يعني جناح البعوضة فضلا عن البعوضة. ولهذا مما يكون معينا للإنسان على هذا يعني اجتناب فتنة الدنيا والسلامة منها، أولا كما تقدم معرفة قيمة الدنيا، معرفة قيمة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي جناح بعوضة. Nah, baik. Kemudian beliau menyebutkan juga di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi SAW menyebutkan ya perumpamaan lagi ya tentang dunia ini. Ya dunia kata Rasulullah ya dunia itu seandainya dia ya sesuatu yang bernilai berharga, maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala perbandingannya adalah perbandingan antara dunia, beliau menyebutkan ya dunia itu ya dibandingkan dengan ya sayapnya nyamuk. Ya, bayangkan ya sayapnya ya salah satu ya sayap dari ya seekor nyamuk. Seandainya dunia itu berharga, maka
Allah Subhanahu wa taala ya mungkin ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum ya kepada siapa? Kepada orang kafir walau seteguk saja. Nah, itu maksudnya adalah ya dunia ini jika memang ya begitu berharga kata Rasulullah ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum ya seteguk saja kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi kan kita lihat ya orang kafir, orang yang tidak beriman dia ya sampai sekarang begitu menikmati ya apa yang Allah berikan kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ya dunia tidak berharga sama sekali. Ya. Dibandingkan juga apalagi ya kalau dibandingkan sehelai sayap dari seekor nyamuk. Sehingga beliau menyebutkan ya beliau menambahkan ya agar kita selamat dari ya ujian dunia, fitnah dunia. Yang pertama beliau menyebutkan adalah ya kita seharusnya benar-benar mengetahui ya kadar dari dunia itu. Ya, kita harus mengetahui bahwasanya ya dunia tidak sebanding dengan ya sehelai sayap nyamuk itu. Artinya tidak ada bandingannya sama sekali. Ya begitu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. الأمر الثاني لما يعين الإنسان على اتقاء فتنة الدنيا كما تقدم وأؤكد عليه فقط مرة أخرى هو أن الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا كما في الحديث السابق أن الدنيا بالنسبة للآخرة كما يعلق بالإصبع من الماء بالنسبة إلى البحر. هذا أولا. أيضا أن الدنيا محدودة، كم يعيش الإنسان منها؟ وقد يعيش 50 أو 60 أو 70 أو 100 سنة أو يزيد قليلا، ولكن هذا محدود. أما الآخرة فهي غير محدودة، خلود فلا موت. لهذا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة. ولهذا الذين درسوا في الرياضيات يعرفون أن كل عدد يقسم على ما لا نهاية يساوي صفرا ولو كان عددا كبيرا. فالدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا. Baik. Kemudian selanjutnya ya kembali beliau menegaskan lagi bahwa wasilah sarana yang bisa mengantarkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat dari fitnah dunia, ya beliau kembali menegaskan bahwa kita harus mengetahui bahwasanya ya, dunia dibandingkan akhirat ya tidak ada bandingannya sama sekali. Dan juga ya dunia ya sangat-sangat terbatas. Ya, ada orang yang hidup sampai 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 100 tahun, dan itu sedikit. Dan juga adapun akhirat ya dia tidak terbatas. Sehingga beliau kembali menegaskan hendaknya kita ya kembali ya mengingat bahwasanya ya dunia tidak ada bandingannya sama sekali dengan akhirat. Nah. كذلك مما يعين على اتقاء فتنة الدنيا هو النظر في نصوص النعيم والعذاب الواردة في القرآن. فنصوص النعيم تشوق إلى الجنة، ونصوص العذاب تنفر عن النار، فيجب أن يعلم المؤمن ويتذكر أن الدنيا هي محل الاختبار، وهي التي يكون بها إما نيل الجنة أو دخول النار. فمن اختار الدنيا فقد يعرض نفسه للعذاب، ومن اختار الآخرة والجنة فإن الدنيا تكون لا تساوي عنده شيئا. فلهذا
يوقع هذه الفتنة. Kemudian poin selanjutnya yang keempat, bahwa agar kita selamat dari fitnah dunia, hendaknya kita memperhatikan dalil-dalil, nas-nas baik dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang bercerita tentang nikmat-nikmat yang ada di surga. Begitu pula nas-nas atau dalil-dalil yang bercerita tentang siksa api neraka di akhirat. Dan beliau menegaskan bahwa memperhatikan, mempelajari, mentadabburi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan nikmat surga, itu akan membuat kita bersemangat dan rindu untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia memperhatikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan api neraka, membuat dia untuk berhati-hati agar tidak masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan bahwa dunia tempatnya ujian. Barang siapa yang lebih mendahulukan dunia dan lebih mengedepankan dunia daripada akhiratnya, maka dia sama saja menjerumuskan dirinya ke dalam api nerakanya Allah waliyadzubillah. Dan sebaliknya, barang siapa yang mendahulukan akhiratnya ketimbang dunianya, maka dia insyaallah termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, كذلك مما يعين على اتقاء الدنيا أن ينظر المسلم في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عرض عليه الملك وأن يملك في الأرض، فأعرض عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال العقل، وذلك لأن الدنيا ظل زائل، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي كراكب استظل تحت شجرة ثم راح ثم قام وتركها، وهكذا العبد في الدنيا، إنما هو يعيش فيها زمنا مؤقتا ثم يذهب ويتركه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلها بالظل الذي يستظل به السائل ثم يقوم ويتركه. وكذلك العبد يبقى في الدنيا فترة من الزمن ثم يذهب إلى الآخرة. الآخرة هي دار المقام، وهي الحياة الحقيقية، لأن بعدها لأنها حياة دائمة لا زوال لها، إما نعيم مستمر أو عذاب مستمر، بعكس الدنيا المؤقتة المتغيرة المتقلبة ما بين نعيم وعذاب. Baik. Kemudian beliau menjelaskan bahwa agar kita selamat dan terhindar dari fitnah dunia, hendaknya seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mempelajari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah ditawari jabatan, pernah ditawari untuk menjadi raja, pemimpin di Mekah. Tapi ternyata Nabi SAW menolak hal tersebut. Dan ini di antara bentuk kesempurnaan akal dari Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepadanya. Dan juga beliau mengutip hadis Nabi SAW bahwa dunia itu ibarat seseorang yang sedang bepergian, kemudian beristirahat, berteduh di bawah pohon yang besar, di bawah pohon yang rindang. Namanya berteduh, beristirahat berarti tidak selama-lamanya. Dia hanya rehat sejenak di bawah
pohon yang rindang tersebut, kemudian setelah istirahat dia tinggalkan lagi dan melanjutkan perjalanannya. Begitulah ya hakikat kehidupan seorang hamba Allah di dunia. Ya, dia tahu bahwa di dunia sementara dan di akhirat merupakan ya tempat yang abadi. Ya, kalau di azab maka ya, kalau dia orang yang tidak beriman dan orang kafir, maka azabnya ya selama-lamanya, waliyadzubillah. Adapun orang beriman, ketika dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan nikmat yang abadi di dalamnya. Ya, berbanding terbalik dengan dunia. Dunia ya dia sesuatu yang ya berubah-ubah. Kadang ada orang mendapatkan kesenangan, kemudian di lain kesempatan dia mendapatkan kesedihan, ya, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan baginya. Ini di dunia. Adapun di akhirat, ketika dia mendapatkan kesenangan maka abadi selama-lamanya. Nah, كذلك من الأسباب المعينة على ذلك التأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع، وكان عليه الصلاة والسلام يعيش في أبيات صغيرة، حتى أنه كان إذا كان يصلي وأراد أن يسجد غمز عائشة فقبضت رجليها حتى يجد مكانا للسجود. هذا هو كله بيت عائشة، يعني بيت صغير لا ليس بشيء. كذلك كان عليه الصلاة والسلام حين مات مدينا ليهودي أخذ منه صاعي شعير، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه عند يهودي في صاع شعير أخذه منه دينا، وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يستطيع أن يتنعم بما فرضه الله له من الخمس ومن الغنائم الذي هو نصيبه عليه الصلاة والسلام لو شاء أقول أن يتنعم به، ولكنه عرف قيمة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا، وأن أيضا الخوض فيها والإكثار منها قد يجعل الإنسان يفتتن بها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها حلوة خضرة، حلوة خضرة يعني أنها جذابة من حيث الطعم ومن حيث اللون، فهي تجذب الإنسان كلما أقول اقترب منها. Nah, kemudian ya, beliau menjelaskan juga kembali bahwa ya di antara sebab yang bisa mengantarkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dan terhindar dari fitnah dunia adalah kembali lagi dia melihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang disebutkan dalam beberapa riwayat beliau yang pernah kelaparan sampai-sampai beliau ya mengambil batu ya sampai 2 batu untuk apa? Mengikat batu tersebut di perut beliau sebagai penahan lapar, subhanallah. Dan juga ya rumah beliau itu sangat kecil ya, di mana disebutkan dalam beberapa riwayat beliau ketika ya melaksanakan sholat sunnah ya di rumah beliau ya sholat malam, karena ya ukuran rumah beliau begitu kecil yang dimana Aisyah radhiyallahu anha ketika tertidur ya, ketika beliau mau sujud SAW ya kaki istri beliau Aisyah itu ada di tempat sujud ya, begitu kecilnya rumah beliau sehingga beliau kalau mau sujud beliau harus memindahkan ya atau ya menggeser sedikit kaki Aisyah agar bisa sujud. Nah, ini dimana ya bentuk ya kehidupan ya potret dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis yang lain beliau sampai-sampai menggadaikan baju besi beliau untuk apa? Untuk
membeli makanan pokok, berhutang dari seorang Yahudi membeli gandum untuk keluarga beliau. Tidak ada lagi uang. Sampai-sampai beliau menggadaikan ya baju besi beliau untuk apa? Untuk dibelikan gandum sebagai makanan pokok ya beliau dan keluarga beliau. Sehingga ya beliau menegaskan bahwa ya seorang muslim ya jangan sampai ya tertipu dengan dunia. Ya kalau dia ya sampai ya begitu cenderung dengan dunia, dikhawatirkan dia akan terfitnah dengan dunia tersebut. Ya seperti yang kita sampaikan di awal, yang dunia itu ya jadzaba, ya dia bisa ya menarik seseorang jika dia terlalu ya terperdaya dengan dunia, sehingga dia dikhawatirkan akan ya bisa ya masuk pada ya fitnah dunia wal iyadzubillah. Nastami' lil adzan Syekh. Nastami' lil adzan. Padahal adzan masih. Baik. Kita dengarkan adzan dulu. Ya. خلاص يا خلاص لا ايه مقفل طيب استنى شيخ رمز هكذا يا شيخ لا خلاص ما
نستأنف. كذلك أقول مما يعين على الحذر من الدنيا هو معرفة أقول كذلك ما قارن به النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالدنيا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. انظر هاتين الركعتين خفيفتين قبل الفجر، نافلة الفجر القبلية التي قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني كل هذه الدنيا لا تساوي هاتين الركعتين. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا. فإذا كان هذين العملين اليسيرين خير من هذه الدنيا كلها، فهذا يجعل العبد ينبغي أن يهتم بالغالي والنفيس ولا يفتن بالرخيص الذي لا يساوي شيئا. Kemudian ya beliau melanjutkan lagi bahwa ya agar kita ya terhindar dari ya, fitnah dunia, hendaknya kita senantiasa melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membandingkan antara ya keutamaan ya amalan ya, ibadah, suatu ibadah yang pahalanya begitu besar. Di antara contohnya maksudnya adalah seperti Rasulullah SAW pernah menyebutkan ya 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu jauh lebih baik dibandingkan ya dunia beserta seisinya. Ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ya 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, qobliyah sebelum subuh itu jauh lebih baik ya, daripada ya, ketimbang dunia dan seisinya. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan ya kalimat ya zikir subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, wallahu akbar ya, dan Allah maha besar ya. Ini 3 kalimat ini, wala ilaha illallah, Allahu akbar ya, kalimat ini, zikir ini, kata Rasulullah, kalau kita sebutkan, kalau kita lafadzkan itu jauh lebih baik ketimbang ya dunia. Subhanallah. Sehingga ya beliau menjelaskan ya sepatutnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan hal-hal yang memang sesuatu yang begitu berharga, begitu mahal, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pahala keutamaan orang yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu kata Rasulullah itu jauh lebih baik ketimbang dunia beserta seisinya. Sehingga seorang muslim seharusnya senantiasa memperhatikan hal-hal yang memang mahal, begitu berharga ya ketimbang hal-hal yang ya sangat-sangat rendah dan murah. Nah, فأختم بأمر يعين الإنسان كثيرا على الوقاية من فتنة الدنيا أيضا، وهو الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة التي تذكر الإنسان بالآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى، وتحذره من الانزلاق في فتن الدنيا. فإن المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فينبغي للواحد منا رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا أن تكون له صحبة صالحة يعينونه على الخير ويذكرونه بالآخرة ويحذرونه من فتن الدنيا. Ya, kemudian ya beliau ya menutup ya kajian beliau pada malam hari ini
dengan wasiat terakhir bahwa agar kita terhindar dan selamat dari fitnah dunia, hendaknya kita senantiasa ya berteman dengan teman yang soleh, teman yang baik, yang dimana dengannya dia senantiasa selalu mengingatkan kita tentang akhirat. Orang yang berteman dengan teman yang baik, dia akan terbantu dan termotivasi untuk senantiasa beramal dan mengingat akhirat, ya. Dan juga mewanti-wanti dia berhati-hati dengan fitnah dunia. Artinya ketika dia senantiasa berteman dengan orang-orang yang soleh, ya, kapan dia ya terbesit untuk melakukan kemaksiatan, ya ada temannya yang menolong dia, ada temannya yang menasihati dia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menyebutkan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari ya agama temannya, ya agama sahabatnya. Hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, orang yang berteman dengan teman yang baik akan membantu dia untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akhirnya Allah Subhanahu wa taala, dan motivasi dia untuk senantiasa beramal. Nah, Syekh. نكتفي بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه ويقينا وإياكم بالله فتن ما ظهر منها وبطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا أدري من الأسئلة. Ya, beliau menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, ya, dan juga menjaga kita semua dari segala fitnah baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian beliau menawarkan ya jika ada ya pertanyaan mungkin dari beberapa jamaah, kalau masih ada waktu, ya masih ada waktu sebelum qomat, ya, kalau ada yang ingin bertanya ya dipersilahkan. Ya, fadhal Pak Imam. Nah. Taqaddam Syekh. Ya, pertanyaan dari Pak Imam ini bahwa bagaimana kita menjaga konsistensi iman kita, keistiqomahan ketika kita ya merasa ada ya kemalasan lagi dalam beribadah. Bagaimana kita menjaga ini agar tetap istiqomah ketika kita dilanda lagi ya kemalasan. Nah, ini bagaimana caranya menjaganya? Nah, Syekh. الفتور يصيب كل أحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكل عمل شرة أي ارتفاع، ولكل شرة فترة الذي هو الفتور. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كان غير ذلك فقد ضل كما قال في بعض الروايات. فمما يعين الإنسان على أقول إزالة هذا الفتور أولا مجاهدة النفس إذا شق عليها العمل، جهادا حقيقيا. الأمر الثاني الدعاء، كثرة الدعاء. الأمر الثالث أقول الصحبة، فإن الصحبة تعين الصاحب على العمل، فالمرء قد يكون وحده فيضعف، لكن إذا كان مع صحبة صالحة فإنها تعينه على الخير وتوصيه وتشترك معه. فهذا مما أقول يزيل الفتور والعجز والكسل على الإنسان. Ya, beliau menyebutkan ya, jawaban beliau adalah ya, pertanyaannya tadi kita sedikit ulang bahwa ya, bagaimana caranya menjaga ya keistiqomahan ini ketika kita dilanda ya kemalasan dalam beribadah. Beliau menyebutkan bahwa
ya futur. Itu futur, maksudnya futur adalah ketika ada rasa-rasa malas, ingin ya mundur dan tidak bersemangat lagi beribadah, yaitu bisa menimpa siapa saja. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa ya setiap amalan itu ya ada batas maksimal, ya ada juga ya batas minimalnya. Ya barang siapa yang ketika dia dalam keadaan ya begitu lemah, kemudian dia tetap beribadah kepada Allah, ya faqadahu dia, maka dia telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksud subhanallah ya. Siapa yang ketika merasa lemah kemudian dia tetap beribadah, maka ini diantara tanda bahwasanya Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang merasa lemah beribadah kemudian dia justru melakukan kemaksiatan, ya maka dia telah tersesat. Sehingga beliau menyebutkan ya di antara hal yang perlu kita perhatikan agar kita tetap istiqamah konsisten di atas ketaatan, yang pertama adalah kita senantiasa ya berusaha ya melawan ya hawa nafsu kita. Ya kita berusaha untuk apa? Untuk memaksa diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipaksakan ya, berjuang. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Kemudian yang ketiga, kembali lagi belum menegaskan ya berteman dengan ya orang-orang yang soleh, karena berteman dengan orang-orang yang baik akan membantu kita untuk bisa ya istiqamah dan konsisten di atas ketaatan. Nah, Allah. Nakhtim Syekh. Baik. Ya, sudah masuk waktu ya, sudah ya. Baik. Fadhil Syekh. Takhtim. ولحضور وقت الصلاة نكتفي بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى يقين وإياكم فتنة القول والعمل، وأن يجعل ما قلنا أو سمعنا زادا لنا في أخرانا ومعينا لنا في السير إلى الله في دنيانا. وأسأل سبحانه وتعالى أن يقين وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويثبتنا وإياكم على دينه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ووالدينا وكل من له حق علينا، ويديم لقاءاتنا هذه على الخير في الدنيا ويجمعنا في الآخرة، ووالدينا وكل من له حق علينا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. وجزاكم الله خيرا على استضافتكم وحسن استقبالكم، وأسأل الله أن يديم هذه اللقاءات والاجتماعات. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengakhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, dan juga apa yang kita pelajari tadi menjadi bekal kita di akhirat dan bisa ya kita amalkan di kehidupan kita di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan juga ya kembali semoga ya ziarah-ziarah seperti ini ya tetap dilaksanakan insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita juga di ya surganya kelak ya bersama ya orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Syukran wa jazakumullah khairan ya beliau. Terima kasih kepada ya para jamaah sekalian dan juga para panitia masjid atas ya jamuannya pada malam hari ini. Syukran wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.